Sakit Nabi sang bungong kembeng hana janta tesiat kamalang sakit ngan siat sang bungong laye sahabat hana teso pegahana Nabi neken ulun wafud karam ngan sukren malaikat ba yohban gedengan Nabi rap wafud bandum meret-reti joh imata di Abu Bakar nekun lirijang hati kalekang kamonyodumna mesehana ya Rasulullah kagadah tua dum asodonya denganyan bandum baca selawat Nabi nawafun malaikat ba nyawang baru kung janjongan Nabi lidah yang suci nahai ummati lepas tad sayang Nabi ke umat menyata ingat taruh imata cukup tad sayang ngan cukup gasih gebela abe umat di Nabi watana tarik nyawang di Nabi nahai ummati menyalagenya sakit tersukret umalun bejut bena birasa dum malaikat netren ubumo Nabi getanya na pemulia Nabi kawafut pang ule alam Rasul pilihan anterum donya waris dan sahabat teroi mata intan permata dalam donya halipat ngadu halipat pegah ya Rasulullah kana jabungka yoh gohna balot ya Rasulullah tamang Fatimah na cumba dada bedah Aisyah na cumba tala Safiyah ni keneng bandua temaha fesa ubun Maimunah na com galunyung dua di Juwairiyah na com baga
kaki, hindun di pipi antara mata, Hasan ngan Husain bandua cucu, ne sampoh muka jaro janjongan, oleh nyan bandum nekalan-kalan, barona peboh gapeh di muka, yang peilei Salman Farisi, yang duk bagaki di Abu Bakar, oh ban selesa peija kafan, yang boh bebewan Ali Murtada, Nabi kawafut ne tinggai donya sempurna agama petunjuk Nabi, yang nana tinggai ke bandum umat Quran sunnati li Nabi Muhammad. Allah sakin Nabi sang bungong kembe, hana janta tesian kamala, sakin ngan siat sang bungong laye, sahabat hana teso pegahana, sakin ngan siat sang bungong laye, sahabat hana teso pegahana.